على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كوميدو كيس هندنو إدارة باريا مينستري اوف إسلامك أفيرز وعمريتون هيلتركم التاجن استمي برنامج وماجن مقصد كي كويدا غوليجن عمريتون هيتوغا أكي غوغتون فدي سؤال تك جواب دون نغتون عمرن كوميدو كيس موضوع نگاين كوريا ميگندني موضوع عمرن واخدكم سؤال تك جواب دون ميگندني غتون ميدوغي موضوع كي إحساس ديريكا هذا ميدو برنامج بدل كلي أروند إسماعيل أفراح ده أروند أكين برنامج باير وداغنوني شيء إبراهيم رشيد حسن أدي دكتور ياس بفنس برنامج مرحبا نغتو داول من كوميدو كيس مي موضوع نگاين برنامج ميگندني عمريتون هيتو غوفدي سؤال تك هم جواب ده ميدنا उम्मीद करनी मेदुस गुरिया बेफुन नवी समा वर रंगलु कुशल म हुशाला देवेन कमा अडु हितंगरनी हिसान तेरिकम ग वाहक दक्कायरुगा आमुगते गवर्नमेंट न अडु हनी हिसान तेरुम की हेयकों हितुं कम ग खोबातो असलो हिसान तेरुम की प्रेस بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحسان مي لفظ حقيقة نجيف منني حسونا معنى كي ريوتيو نواتا رانغالو أي إساء نواتا نباكو كم كرمجة إدي كل صفة إدي نباكو كرمجة إدي كل صفة كي حسن نواتا رانغالو එහෙනම් බීම ඉහ්සාන් තෙරු මානේ කි ඒ කුරන් ඔන්න කමෙන් එකමෙක්ගේ එම්මෙ රංගල ගොතුක එම්මෙ හේව ගොතුක එකමෙක් කුරු එහෙමකින් කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙග්ෆානුගේ අරිහුන් ජිබ්‍රීල් අලයිහි සලාම් සවාල් කරවනි ඒ මිස්තකුන්නන් උංගන්නා දෙබමුගේ ගොතුම් ජිබ්‍රීල් අලයිහි සලාම් ඉන්සානගේ සිෆාග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහ වඩාගෙන් සවාල් කරවනි මල් ඉහ්සාන් තරිකමගේ කොබෑතෝ حديث كربني إحسانك أي أن تعبد الله كأنك تراه تبا الله ألوكم قراش تبا الله فإن كمغ إتن أرواج فإن لم تكن تراه فإنه يراك تبا الله نفلون كمغابين مس الله تبا بلا وديكم تبا قراه لها كما بلا وديكم إما إيه معنى إخلاص رك الله سبحانه وتعالى ين إخلاص رك ما كوغا الله سبحانه وتعالى ذك بروتي وما كوغا الله سبحانه وتعالى حضرة درميا ثوابا إديجن ألوكم كوران أن فريهم غتوغا الله سبحانه وتعالى ألوكم كراشه ألوكم فريهم كراشه تباين الله نفرون كمغابين مس تبا كورا هوريها كانتك تبا هوريها حركاتك تبا هيتك بن هوريها شعورتك تبا درم بير كورا هوريها بستك مهوريها إتشن الله بلا ووديكم به أسوا ووديكم به එහෙනම් බීම තිබාගේ කුරිමතිගා තිබාය ෆෙන්න හාලුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරිකන් දනගෙන් තිබා අල්ලාහ් අලුකම් කුරාෂේ අල්ලාහ් තිබායන් අල්ලාහ් නුෆෙනුන් කමගාවෙස් අලගොන මෙන් දුනියවි මිසාල නගා කමගාවෙනමස් මිසාලක අලගොන මෙන් ඔෆීහුගා මසක කුරාරුගාවෙස් අලගොන මෙන්ගේ ඔෆීහුගේ වෙරියා අලගොන මෙන් කුරා මසකත්ත ෆෙන්න හිසාබුගා නුවත අලගොන මෙන් කුරා මසකත්ත බල්ලවමුගේ වරගාතුම් බල්ලවමුගේ දවකම බණිනම අලගොන මෙන් එකම කුරුමුග වරබ්බඩ ෆර්වාතරිවා එකම වර ෆුරිහම කුරවේතෝ වර රංගල කුරවේතෝ මසක කුරනේ ඒ ඉන්සානි තබිය හැම ඒගොත අලගොන මෙන් අලකොම් කුරනි අල්ලාහ් හටක නමාද් කුරනි අදි කුර්ආන් කියවනි අදි එනුම්ස් අලකොම් තබි කුරනි අල්ලාහ් හටක එහෙමීම අල්ලාහ් හටක එකන් කුරා ඉරුග අල්ලාහ් තිමායන් කුරිමතිග අල්ලාහ් තිමා ෆෙන්න හිසාබුග හුරිකන් අමිල්ල හිතන් අරුවාගේ adi timayan Allah nufenun kamu gawina mas Allah tima kura huriha kame mola ballawa wadigum bakan ilah mola denwadigum bakan himmacha geneskin alokam kurun ei ihsan terikam ada guru wanuge swaragina tantanu ge asbabe al ihsan mi bas mi guru wanuge mias asbabe wal ihsan mi bayan koddeni kiket bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd ada kirit gurwana نظر هنگالا رگا ورق گنان الإحسان وتا إحسان تر وما وربڑا بارا الوافوه میگوتون علمنا وربڑا فاهگا وگندانه مام بفانگه واهکا أن ورق گنا تنتنوگا امام فانن إحسان تر وما علمنا ونی بارا الواف ایمانه کی اوگا تر کماک اکورا کمر رنگلق کرون إحسان تروم معنى تري همين معنى كورا كمر رنگلق أمي كس دكتور واهكا كفاكرو فدان حديث جبريل کے سنن أن تعبد الله علوكن كورا ميگا අලුගොන විස්නාලන්ජේ එන්නුගතායකි මේ හැමයිකනේ මානේකි අලුගොන මේ මිකුරා අලුකන්තවගේ එකඤ්ඤන් නෝනේ මානේකි අලුගොන මේ දුනියමතීගහ මිකුරා මානේකි නමාදා රෝදා මීගේ ඉතුරුම්
दुनिया में तीगा अलगन में हम शेह बाय करे फदां हम मिकुरा इतरु कंतत्तवस हम इबजे मीग तिरेगे बहिमिनिगिंगे बदे ehwe ma egota man fan na kiyeman teruma man fan na alaluma man fan na ihsan teruma mi huriha kama mehmenigen dani ha mi ihsan terumge terega bah badikin bade kommekas qur'ana nazar hingada argument na fenna mioti ihsan terun e alalum oga terun e qura kamen rangala kurumge maanaga hama egotan argument na fennane mi ihsan teribun mi man fange iturun mi atugo Allah subhanahu wa ta'ala wa wahi qurba wa bil walidain ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junub was sahibi bil janbi wa ibn as-sabil wa ma malakat ehma mi ihsan teribu man ebawe qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala mi istakuna angawafa mi angawafa wa eruga mi ihsan terum algon men wanje mi hun terega algon menge gang awatterinna algon menge duru awatterinna algon menge gang ekweriya miskinunna yatimunna ma algon menge belihutun dashga wa mi hun mi huriha faratakan algon menge bejehe ihsan terikam for den ihsan na ihsan teri kama mi algon men diwehe bahon ihsan teri won bagan gote mideti ko bato horita fat admi ihsan ge bahore ingeto daraja take ema pratama kama kaminani alukan kurumuga Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumuga ihsan teribu edemme galgon me fa kuri fadan rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korban tibayan Allah fenna fashuga bandan fenna kaman hitan arwagen alukan kurashe tibayan Allah no fenun kamaga winamas Allah tiba kurakan kam ballawa wadigam bakan hit maccigennash hame gotan ehenga aytiga Allah wahi korbani walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal emihonnaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ebeka meduga e gulum damehettu battaka amur korba fa wa farataka e gulunta damahatta mihunne wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab adi ebami hon haddawa nguluba ilaha birwetwe adi qiyamadhum Allah subhanahu wa ta'ala ballawa hisab ballawa kamattaka ekama birwetwe ege maneki ena himmachan e birwerikan baade Allah subhanahu wa ta'ala meduga ena hige hituga iba ufede birwerikam e birwerikam algonoma mikiyani e ihsan terikam habe gotan ihsan ge ehen daraje base baade ihsan ge ane daraje kam annani hama alkama gulum hurikam ei adi kurim bayan kurim daraje burantan kole mati daraje mi daraja ga mabagotaki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korba fabe qiyamat duhum Allah subhanahu wa ta'ala ga arshi ga hiya wa hikam fiwa ehen ebbes hiya wa hikam nwadu hoga hay bawate ga bayakan Allah subhanahu wa ta'ala arshi ga hiya wa hikam debba wa hakam ege teren ekaki ei rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mihako enage hi gulifa miwani miskita ehme enage hi miskita gulifa ege maneki shauq warika ma kiga ena alukan ada korani ada gotakan adi namaz kuran jiheti kurmennu ege iturun ena wara bodan enage hituga ibowe alukan kurumge shauq Allah subhanahu wa ta'ala taka ya alukan furiha magotuga ada kurumge shauq warikan bangi go mara namaz tayyaru ena hunani miskitan as namaduge intizaruge ena hutta bangi gowani ehmima wara bodan ena ekama shauq wari wegen ekan kura hitun ena ekan kurani ehmima em mikeri rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid ena gehin eonani Allah subhanahu wa ta'ala taka miskituga gulada ife hama egota ingeto alkamaki Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kuraba fa makhluquna de terega ihsan terewang bejhe dimma Sheikh Ibrahim se faham kurai fada Allah subhanahu wa ta'ala alwan manna wasiy kuraba fani man befana de terega ihsan terewma wasaina al insana biwalidayhi ihsana man befana ihsan terewma tibang Allah insana ya wasiy kuraba den anaka ingeto alwan men islam dinu ge matwir kama balani ma hame kan insanu nakan kan nuna ingeto Allah subhanahu wa ta'ala ihsan terewma abur kuraba fani janawaru na de terega bas ihsan terewma amru kuraba fani ege misala ki efaraga sahabi be kala ko daturga matiga wadaga nomu daniko wara boda karo hikkawaga wara boda fenna benum jehigen komme kas wara boda karo hikkawaga fonnabi den ekale ga fana fenna wadaga nomani kari ga huri wale e wala faba wadaga fa ekale ga fana ha benum flowa wara rangala karo hikkom pidagenda membara rangala femfod hippawage e walum maccan eruban walum maccan erubi iruga ekale ga fana fenna wadaga nomani kutta karo hikkaganegen e kuttaage du beeranargen binganuga veriganuga du kaatabungennato komme kas ekare faanuga hitam merani
mi kuttaya miyadu miyati timanna e jehunu haru jehibe timanna wes fem boya ganege nohuri genne mi wala fumada fem boyge mi eri e kuttawa seotti hama timanna e jehunu haru jehibe miyat timanna miyadu jehene ehi tarikamente එහෙම එකෙන් එකලෙක් ෆාන හැදුව කොට කි අනෙක් කවස් ඒ වල ෆෑබා වඩා ගන්න ෆෑබා වඩා ගන්න එකලෙක් ෆානුගේ ඛුෆ් ඒ ඛුෆ් පෙන්නලාගෙන් ෆුරාගෙන් අනෙක් වලු මච්චන් අරුබාෆ ඒ කුත්තාය පෙන්දබල ඒක නතිජාක වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම් කුරබි සහාබියන් එකමුගේ ශුකුරුගේ බස් ශුකුර අදා කරබා අදි ඒ සහාබිගේ කුරිහා ෆාෆතකන් අල්ලාහ් උස්සවාද බල ඒක මානකි එන ඒ ජනවාරන් ඉහ්සාන් තරිවි කමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනාගේ ෆාෆ උස්සවාද බාෆ එවන hame gotan algon mennan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad bafani janaware katili kamu ga bin algon men iduga iba katila janawar ehno to bakari nuni geri nuni jamal echi bakatila e katila irugaves etakech ihsan teriko kanda qurash ebbes harega aniya riwa gotaka yang aniya wa kahal gotakan ebbes kama nuqurash hame gota algon men gega mi algon men nam mi goda kura farfaruga janawaruta mida harufa mikahale එච්චහි මෙරිකමුගා විනවස් ෆසීහන් ඒගේ ෆුරාන දාන ගොතක මරාෂ කුදි කුදි අනියා කුරමුන් මරන් එහෙන් නහදාෂ ඒක මානකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අලගොන මෙන්න මේ ඉර්ෂාද් දෙවනි එතකච්චා මෙදුගාවස් ඉහ්සාන් තරිවා ඒ අලගොන මෙන්න ගෝනා කුරා තකති කමුගා විනවස් එයා මෙදුගාවස් ඉහ්සාන් තරිවා එහෙමම අරබි බහු ගම්මි කියා ඉහ්සාන අලගොන මෙන් දිවෙහි බහු මිකියා ඉහ්සාන් තරිකම ඒ හුරි ගුලමකි දැන් අවුරුම තෙරේග ආමකෝ ඉහසා තෙරුම්කෝ මේ බොඩ ගබුල් කරන්නේ ඕගා තෙරුමුග මානග ආමකෝ මිහුන ගබුල් කරේ ෆෙන්නේ දැන් අලුකමුග ඉහසාන් තෙරුමකි හගීකතු කොබා ආදේ උත්තර ෆා කරේ ෆදන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆර්තම් ෆට්ටම ෆා කරේ හදීස් ජිබ්‍රීල්ගේ හදීස් ඒ හදීස් කි හගීකතුග ඉස්ලාම් දීන් උගෙර මට්ටක වරම් මුහිම් හදීසෙන් ඒ මිස්තකුන්න ඉස්ලාම් දී උගන්නා දෙපු මට්ටක ජිබ්‍රීල් আলাইহিස්සලාම් වඩාගෙන් මේ දවත් ෆෝර කොද්දේ කොම්මේකස් මේ හදීසන් අල්ගොන් මෙන් නසර හින්ගාදා අරුගා ඒ ජිබ්‍රීල් আলাইহিස්සලාම් වඩාගෙන් තින් කම්මෙ මිවනි බයන් කොද්දෙවා ඒ ඉස්ලාම් කම ඊමාන් කම আদি ඉහ්සාන් කම මේ හදීස් බස්ෆලුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිවනි අලුකමුගා මේ ඉහ්සාන් ගේ මාන අල්ගොන් මිවනි බයන් කොද්දෙවා කුරින් දුක්තර ෆාකුරේ ෆදන් ඒ අල්ගොන් මෙන් මිකුරා අමල්ත කීමි අන් තඅබුදල්ලාහ කඅන්නක තරාහු ෆඉන් ලම් තකුන් තරාහු ෆඉන්නහු යරාක algon men mikura amaltan algon men eba qabul kuranje algon men eba ihsas kuranje he algon men mikura amaltan Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wodigin wanwata algon men mikura amalta Allah ballawa wodigin adi timannan Allah finna fadan ihsas kammatiga namaz kurash ehme mikamuge matiga algon men namaz kuranje no algon men demves mikura kame kuranje ni adi algon men nan Allah ta'ala mi duniya matiga nu fenunukam ga vies එකලාංගේ බල්ලවා වොඩිගෙන් වාකන් අල්ගොන් මෙන් මේ කුරාමත ඒ නියම් ගන එකමුගේ ihsas මතී අල්ගොන් මෙන් මේ අමල්ත කුරන්ජන ඒරුන් අල්ගොන් මෙන් නම් ඒ මි දීනුග මි අංගවාෆාමෙවා ihsanuග මතීගේ ඒරුන් අල්ගොන් මෙන් නම් ඉරාද කර බෑහුරවන අදාවම කොවිඩ් අගුලිගේ මෙගෙන්ද හාස කවරේජ් ගාවමෙන් ආම් රයතුන්න සවාල් කරමු මෙස්මෙවනේ හුළුවාලා ෆෙගතුන් SMS මෙදුවරක සවාල් ෆොනෝම අල්මුගේ සවාල්තක ජවාබ් දෙකත වනේ හම්ජීෆා SMS කරවානි හතෙන් නොවේ දෙන් හතරෙන් අෂෙන් එකකන් SMS කරවි මාවමෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ සවාල්තක ජවාබ් දෙම් දාන දේ සවාල් ෆොනෝවර් වී හැවස් බොඩක මවලුවා ගුලේගොතු සවාල් කරවුම කියවම වර බොඩ එදුමේ මියදුගේ මවලුවකි ඉහ්සාන් තෙරිවෝ අද ડોක්ටර් යසවුනම ඒතර සවාලෙන් අහලාන ඒගොතුන් බහ අමලුන් ඉහ්සාන් තෙරේ වමුගා මේ තෆාතු තකේ බා උන්නකවංග බා මේ විදාලුවේ දැන් ඉහ්සාන් තෙරේ වර ෆුලා මානේ ගාවමන්න මිහාර මේ දෙකවණු වහකම් වෙස් වර බොඩ එගේ අවුන් හිතන්නේ බහ අමලුන් ඉහ්සාන් තෙරේ වමුගා හුන්න තෆාතු ගතරෙන් අමලුගා ඉහ්සාන් තෙරේ වමකි ආගතුව තංකොල තෆ්සීල් කොනදී විදාලුවා algorithmen bajhe engeto algorithmen guna basta hugaves adi algorithmen amalta hugaves ihsan teriwa algorithmen bahuga ihsan teriwa maki mihaka mukhatab ko wahada ka ruga
riveti ibaratun ene mukhatab kuru faharga angon men no tankole dasu darja mi hakam ga wena mas tankole level ge gotun dab mi hakam ga wena mas ene ki sama angon men fada insane kan angon men handanu ga bahatan je ehbima Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu ga mi insane ge daraja mati wani ki besarega enage mansubek nota enage wazifa ge gotun nota enage hasaba nasabu ge gotun nota enage mudawari kam ge sabakun num enage hitugo na iman ka be sabu algon men abes mi hakan nege na anakage hitugo na iman kam ke koba kam ekan hame kan denun guma farata ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men kom insana ka de terega bes muamala kura ruga wahaka dakkan jeni bara ihsan tarika ma kiga bara dibet ibaratun ebbes harega harukashi ibarat ben ko harukashi wanji he tandanuga harukashi nuwasha kenun ehennamas aamu wahaka dekkumuga wahaka dakkam wani bara ihsan tariko bara oga tariko bara dibetiko anekayan dakka wahaka qabul kurave pada gotaka ehembegen Allah subhanahu wa ta'ala algon mennan abad angawaf bani inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah subhanahu wa ta'ala vodigem bani ilaha taqwa veri mi honna akige adi ilahu vodigem bani ihsan terwi mi honna akige ihsan termun ei bahuge gotum yes mi ka deterege ihsan termun den anakamaki amali gotum ihsan termu maki algon menna ge dushmanaku algon men ge kurimanchan akapunga benamas algon men emiha ka deterega kanta puranjen adul insaf Allah wahyu rabbafoni wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu tiaba mihon bayaku mihon deki anna ruli ei emihon na deterega insaf qaim kurumun ekibawa kamekabuga nahadash ya'dilu tiaba mihon adul wari washe ama ame kanta kurashe huwa aqrabu littaqwa egoy taqwa veruma gaakam boduwenge ehmema algon men ge dushmana ka deteregaves algon men emiha deteregas kanta kun jehne adul verikom ihsan terekom ehmegen algon men rasul sallallahu alaihi wasallam daskod ba fani hangura ma ga hayyer kurave asirum emihuna deteregaves heko kanta kurum emihunna insani hagguta purihamen ada ko dirma fahargaves emihunaki ei algon menna dekolong hanguram kuram a bayaka bitiwe insanun ge darja beruko enun dasu darjeka emuna deterega kanta kurum ei ebisalega islam din hudda kuraba kanta taken ehme mi adi algon men ge adawa terina deterega ihsan teru man amru kuraba fri mimbar ehme jadi kobato algon men ge mambe fa algon men ge gatima ge mihon algon men ge awatterin algon men ge eku ule mihon mi emmenna deterega adi algon men ihsan teribun oga teribun emuna deterega lobi rangala ufaveriko kanta kodinun ei ma bodabes edegim ba और मी सवाल आदि तुरे कोल्लान मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया पलंग अलगुन में नजर हिंगाला रुगा खलीफान का हया पलंग अलगुन न फेन्नांगे बिन ihsan terikam ge rivet namuna खलीफान अलगुन वनी दक्कवा मी के इम मिसाले गोतुगा अलगुन न फाह ge वेगन दाने उहुद हंगुराम हिगिदो होगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मी बुडबेबे का हमजत के फान शहीद कुरेवुनु हंगुरामेंगे तो मेकस ए हंगुरामागा मुश्रिकुन ए हिंगिला इंसानी कंततका दिम्बिस मुस्लिमुन नंगे लिबुनु नाकामयाबी के सबबुन सहाबी बेकलुन एदिवडा गति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी होगा ए काफरुन के मच्च बदु दुआ कुरेवुमा नमवस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमे नुकुरब्बा एकलेग फान एमीहुन्न हिदायत दिक्कोमन एदि ihsan तिर वडागन एकलेग फान हिदायत दिक्कोमन एदि एकलेग फान दुआ कुरेवे हे मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया पलुन अलगुमन फेन्ना होरी सफहातके आदिवस हम अहम मेगोतन अलगुमन फेन्नाने ताइफ के दुआ होगा माने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया पलुगा ए ताइफ के मैदान को ताइफ के दुआ होगा एकलेग फान ए कुरमती हिताम व हादसा ए दुआ होगा बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेग फान में कौम बेर कुरबनु एकलेग फान अनियात के देवनी ए दुआ वस एकलेग फान बेनु फुल वडा नुगा ए मीहुन्नक दिरगोते वाकश एग बलग एकलेग फान मी दुआ फुल कुरवी एकलेग फान कौम के मीस्तकुन्न हेव गो वुमंग एकलेग फान मी दुआ कुरवे हे इव्वसाद के एकलेग फान ए कौम के मीस्तकुन हलाक कुरवुमक एकलेग फान दुआ फुल नुकुरवा एग बलग एकलेग फान ihsan terikang iskuरव ihsan terikam मती के एकलेग फान में दुआ कुरी
timan kale gaumge mistakunnan Allah subhanahu wa taala hidayat dekkomen mi ihsan terkam ki mi hagegatuga fula maana ge ikhlas terkam ge maana ge ihsan terkam ge maana mi maana thog terega to takura kam rangal kurum ge maana terega mi huriha maana thog terega hemeregen abede hema algonmen dunya matega mi kura huriha amal take mi ihsan terkam ge terega algonmen ge amal tak hettim ade algon ngato demaga Sheikh Ibrahim mi Rasul sallallahu alaihi wasallam ge siratum warakina misal tadakkawe adi ege tereng emsale algon hama itru kollana Makkah fatah korbidu ngato Makkah ge mushrikun ki kit Rasul sallallahu alaihi wasallam ekale fanu ofar nashum beru kolli mi adi ekale fanu imam bi mi hona de terega svaran ihanat ko kanta kurma fo emi hunge gedorunna emi hun gedorum beru kolla emi hunge mudala huriha atulagam fawa bi hun warabbada muslimun ade terega aniyawre fawa mi Makkah fatah korbidu huga huriha bare dibiwdagam voti kit Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah ge mushrikun me siko gen huri kit Rasul sallallahu alaihi wasallam emi hun ade terega badal hippawanakam ehena nun ekale fan kanta korbi warang oga terikama kiga hadis korban emi hun mukhatab korba hadis korban ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum ghada tibamun kihinen hi korani timan kale fan tibamun ade terega kanta korbanakam emi hun singe kit Rasul sallallahu alaihi wasallam ki ei madumatil ogatil hikmat teri befulaka emi bunani akhun karimun wa ibn akhin karim timan kale ka fan ade tere dekani wara dirati gain akhige gotuge adi dirati gain akhige dari kale gotuge hadis korban idhabu fa antum tulaqa ade men dashe medu karim titbi minimum kofe evves harega emihun kuri aniyaga badaluga emuna de terega badalu hippevumge ruha kit Rasula sallallahu alaihi wasallam nugenguluba ehmegen algonmen Qur'an nazar hingali singato Allah wahi korbani wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah hiyo kantataka nuba kantan ei ebborwana kantataka nona egbane ki mihka de terega ihsan tariko kurma nuba ko kurma mi dekan ebbare nuwan ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ميها كن نباكو كما كوريكا مغاوينا بس إيك بدلوك إينايا رنغلا كانت قدش فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إيكوتا عداوة تريا دي تريغا بس رنغلا كانت قدنيما إيك نتيجة كمي الذي بينك وبينه عداوة تبايا إميها كا دي تريغا عداوة تريكم إميها بس كأنه ولي حميم أنا بدل وجندني جاء رحمة تريك قطوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا الله وحيك ربني إهنا مس مي ماتيفر الدرجة حاصل كربين بيكي أي وما يلقاها إلا الذين صبروا كم ميهكا مي ماتيفر الدرجة كواصل نوبينه درجة واصل ببيني كتري بمهنش وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أدي فارم ماتيفري نصيب اللي بيجمع ميها كنوني درجة كواصل نوبين بما خلاصة يكي كتم رولي أن ميها كادي تريغاوس ميها كفرات انتباه كتم برو أنيا أمريكا اللي بيفهوري ميها كادي تريغاوس هيوكو كانت قدش إحسان تري واشة إحسان تري بيما الله سبحانه وتعالى لو بدي بيجندانه أدي إكاد عداوة تريا أي جاي رحمة تريا كبدربوم بس إيجا سببهم هما جاي كبرو كم aden ihsan terikam wahadakka raulmen ekakwanekan ihsan teruma behegotun waragina irshataken aswawe anu ekakwanekan ihsan terbe heforuma gulegotun eha boda giridu guruwana sunnatun almenna me irshata difa wani ekiwe mi gaudan fadan Allah subhanahu wa ta'ala insanun duniyamatiga milawwa fa mi wani evvis mi ko ekani ule mi hege gotugen ek balog Allah subhanahu wa ta'ala insanun milawwa fa mi wani ekuwe jamaat terbe mi ule baige gotuga ehmema mi ule ulumuga komme mi hekives tafatu fikurege mi hinata tafatu visnumegge mi tafatu qabul kuruntake qabul kurame ehme mihen ule ulumuga hunnana khilafu fede kan debaswa kantata ehme e debaswa kantata ka algon men abadu debaswa vejjena algon menke mi gulu men nonna ehmema Allah subhanahu wa ta'ala mi wani dede afradunge demedugos mijehe kantata kamedugo ihsan terwan ei ihsan terkan algon men komme kamegge maccan iskoffi kamga wanama erun irad kurave huriha kamer rangalam midan ei ihsan tere mane ke mi hen heofor koddi ವಾಹಕದಕ್ಕ ರಿವೇತಿ ಕೊವ್ವಾಹಕದಕ್ಕ ಮೀ
kamek koddene me ikhlas terkama kamek koddene erun algon men evves kala dekkun terkama me kama kono hunnane erun algon men iradu kurve rangala kantatta daan den ihsan terkamuge wahaka dakkara algon men kurim sheikh wahakans dehwin gotuga algon men kura huriha kam ek janware katlikum go visno algon men duniyamatiga kamek kurikum go vis ihsan terkan algon men beje iskuram in rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas flege mine inna allah kataba al ihsan ala kulli shay එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමනි ඉහ්සාන් තිරිකන් කොම්මෙ කමෙක් ගස් ලව්වා එහෙම එච්ච කතුල් කුරිකම් ගවිස් එච්ච සබහ් කුරිකම් ගවිස් කොම්මෙ කමෙක් ගමනි ඉහ්සාන් තිරිකන් ලව්වා එහෙම එයි අදි ජනවාරු නමෙදු එහෙම අල්ගොන් මෙන් ඉන්සානු මුස්ලිමුන් දේදේ අෆ්රාදුන්ගේ මෙදුග බි ඔන්න ඉහ්සාන් තිරිකම් ඉස්කොෆිකම් ගවාන ඒරුම් මුජ්තමවග මෙන්න හමජහුමා දේදේ මියුන්ගේ මෙදුග මෙන්න ගොළුමා මි හුරිහා කම වර බොඩ ෆුරිහම වෙගෙන්දා අද ඉහ්සාන් තිරිකම වාහදක් කරවනම හිතන් කරන්නේ ආම්මකෝ ආවුන් මෙන් මේ ආදක දිරුලෙ මිහන් උලේරුග වර රංගලන් එමිස් මොඩි මිසාලක කමෙ දිමාවගෙන් කම කදේතරේ හිංගමුණු ජේ හාතුග බොඩ මේ නේදවේ කංකම් මේ කුරවෙනි එමි එහාලතෝ කන්නංග මේ බොඩ ඉහසාන්තරිකම මේ දක්කම මිස් බිජනේ අවුණස් බෝල් කොලේ ගත අවුණ හිතන් කරන්නේ ඉහසාන්තරිකමුගේ සිෆා හුරජ්ජකමුග වානව ලිබේ ෆාදතෙක්ගේ වාහක මේ ගුරුවානා සුන්නතුන් වෙසවමන්න ඉවුන්ගේ බදේ ඒ සිෆා හුරජ්ජන මලුන්නන් ලිබේ ෆාදතෙක්කි කොබත අද චකන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා algon men allah ruhigodi gamba gotaka kanta kofi komme fahara ko ekamage badal allah subhanahu wa taala algon men debban allah subhanahu wa taala algon men husataka dukoshen nolaban dem mi kuri fahara salgon ayatu anani inna allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun tiba allah subhanahu wa taala vodi gambani ilaha taqwa wer mi hunna akige adi ila mistakunnan ihsan teriwa mihunna kin ehmema allah ga ma'iyat nota allah ga ta'id allah subhanahu wa ta'ala emiha ka ekiga bodige mun emiha kan allah subhanahu wa ta'ala ga hiterikan libigan dane ena ki ehem mihunnan ehiteriwa miha kamoga bani nama yet rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba bani wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi allah wodigem mani akhaage ehi terikamuge e akha enage anin akhaage ehi terikamuga waha hindegga ehmema khasa gotegga miharu algon menna mi kurimati wegen ule dati undagu wagutu mi hagigatuga algon men mikahala hiyo kantattaka ebbay ko anabbayaka waagiveri ebbay ko anabbayakan ehi teriwambi wagutu hagigatuga war bodan ehi terikama beenumba war bodan ihsan terikama beenumba mi beflong algon men geterega hama war baawari watibi khasa gotegga bay beflong ge wazifa ta gelli beflong bay beflong ge musaren etabe kendi ekahal baawar dati undagutaka dimawe fawa wagute be wagutaki mifada waguttahuga algon men bi anekayataka ihsan teriko algon men koddeven ihsan terikamaki obato bala emiha ka deterega ihsan teribun ehem bijikama banina ma shakki qurbana kamenna allah subhanahu wa taala emiha ka hiyogutta medweri qurban allah wahyi qurban bani wa tawakkal ala al aziz ar rahim aziz wa anta rahim wa anta ilahak alegfan wakil qurbashe alladhi yaraka hina taqum kalegfan kolan namaduga kolan hunnawa wagutugawas allah kalegfan ballawa wadigambe wa taqallubaka fis sajidin adi sajida qur'an hunna ekuga kalegfan haraka qurba rugas allah kalegfan ballawa wadigum ehem ek mane ki ihsan terikama akiga kamek kofkama badinama allah emiha ku dukoshe nolabane allah emiha ku qura kanta ballawa wadigum male allah emiha qura kanta emiha ge hew kanta hoge mizanuga lavwane malaika bekalu madur qurba ekanta diubane adi qiyam allah subhanahu wa taala ege sabun enaya matiberi darajata devwana adi bi duniya matiga wes ege badaluga allah subhanahu wa taala enaya kantata devwana mi duniya matiga devva ni'mat kavre akhiratuga allah subhanahu wa taala tayyar qurba fawa ni'mat ma matiberi ma bodeti ehmema e matiberi ni'mat emiha kal libigen dane ebbes haleg emiha ku husata dakashe mujhe admi al ihsan ge wa kadakkar meher ihsan ki arab lafz dedon ekamko algon min mi duniya mate ge hagegatu ge mikura warabbawaru kantatta miige terege bakuram algon min nan e lafz sida nayas misala kabuna algon min ihsan ge maana ge beenu kura lafzen ge diwe bo hamdardi wo timanna enage maccan hamdardi wegenne misala kabuna nama miye ko war dati halu ge miolene em ene mehi terikam for koddeni
ඒතේ ගාල්ගොන් මම කොම ඉහ්සාන් තෙරවියේ බස් බේරු නොකෆාන එකම ගාල්ගොන් මම බොනේ ෆාන තිමන්න එනන් හම්දර්දී වෙගෙන් තිමන්නාගේ ෆාසා සෙම්මෙ ෆොන් එනා දිනියේ හම එගොත මිසාලකන් අල්ගොන් මන් ඉහ්සාන් තෙරන් ගොත හම කුරවේ කම මේ මීහෙකු මිසාලක ෆාෆේ කම මෑරාගෙන මීහෙගේ ආබ මිහිරි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙති අංගවාෆ මීහෙගේ ආබ දුනියමතිගේ ෆොරුවාෆිකම් ගවාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛියාමත් දෝහගේ මීහෙගේ ආබ ෆොරුවා දෙවානතේ එහෙම මි අල්ගොන් මෙන් නසර් මිනුකුතෑන් මි හදීසන් අල්ගොන් මෙන් නසර් හිංගාලෙස් හම් මි අංගවන හගීගතු මි ඉහ්සාන් තරිකම් මි තෙරේක මි ඔති අල්ගොන් මෙන් ගේ ඉහ්සාන් තරිකම් මි ලෆ්සුම් මි අන්නන ඉහ්සාන් තරිකම් මි හි එකමකෝ අල්ගොන් නේගේ හම් මි හුන්නන් හොෆෝර් කොද්දිනමා මි හුන්නන් අලාලුමා දති හාල් ගොලේ මි හුන්නන් එහීවුමා අල්ගොන් මෙන් අණ මිහා ෆදීහන් නුකොම් හුරුමා මිහම ඉහ්සාන් තරිකම් ගේ තෙරේක මි හගීගතු මි හිමෙරිගෙන් දර මි ලෆ්සුන එකම් එහෙම ඒක බලව කුරින් වෙස් මි බුනි ෆදා mi algon men ehin lafz takin e beenu kuram heme mi ihsan tirikan hama algon men ge hama ambu dirulum ga hama warak ginan algon men ba iskuram ade me ibrahim shedu waga fa kuri he mi algon men meloni algon men ekanyenno baawar mi hunta ki meloni ki fikuru ki dinto ge mi hunna ki ga algon men ulam den ehme jikam ga warna made eki mi hunge faratun tafatu eki undu guta bes algon men kuri mutum wonna tafal kan kan algon men dimawan de algon men ihsan teri wan haygatu mi jeheni mi gen kom bayakatto algon men ihsan teri wan jehenge to huriha benna detrega demme algon fa kofin janawaru na detrega Allah subhanahu wa taala wani ihsan teri man amru korba ehem bijje ko madina ma adi ko ba to algon men fada insanu e insanu naki e algon men na diinu ge gotun tafatu ka buga wirmas nota algon men na ehin qabila ka nota nasabu ge gotun tafatu ka buga wirmas e hem algon men fada insanu algon men nan Allah subhanahu wa taala amru korba wani idfa billati hi ahsan miha kunba ko kama kure se miha ka de terega rangala kanta ko gen miha ge in aturuma masake korash ehmema algon men riveti namuna dakkan beje ehen dinta hoga bi honna bes algon men ge riveti akhlaq ge sabu mistakun halu ge jehe wagutu ge emi honna de terega alala emi honna ge halu bala emi honna datiwa kanta ta koddi mi kanta ta koddinu muga sabun algon men ge mi diinu ga mi onna ebbawanta ka ba algon men ge diinu ga mi onna akhwanta kan mistakun na feroni ma hagigatu ga emi hum islam din qabul kurma baraka begen dana ka ben ekam ehbima khasa gotega algon men ga awattarina de terega awattarina ki adi muslimun nun ka muga bi namas algon men emuna de terega heko kanta korenje ehbegen awattaringa hagguta bes rasul sallallahu alaihi wasallam warabboda warugata korba fodda kamen ekamaki ei awashtariya ki ei adi ghair muslim ekamuga muslim no mi ekamuga binamas eda de terega bihamas rangala bihamas oga tari ko kanta kurman Allah amr rasul sallallahu alaihi wasallam algon men nang irshad ba fani ehen Allah subhanahu wa taala kirat qur'an go wahi korba fa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah subhanahu wa taala tiyabami hunan amur korbe adul wari umasha ihsan tari wa ita'i dhil qurba adi gatima gami hunna hiyo for kodiruma wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar adi tiyabam hunna Allah nahi kurave emma fahish kan taka munkarat taka araga kifegen to fahish kan taka munkarat taka mana kuraba ei ihsan tarikama khilaf wa kama kaba algon men kitab me oga tariko bias miha ku bisara kan algon men noba kame kurumuge dawat dinima algon men warang oga tarikama ki misala kan emiha ka en noba kan ta koddi ekamaku ei oga tarika beddo ngato ei hagigatu ge emiha deve aniyay enaga aira ves deve aniyay ei ihsan tarikamu behiru begenda kam ehbema algon men komme miha ka de terega bias ei komme fanti ge miha kam ga vinamas komme dina ge miha kam ga vinamas emiha ka de terega anta kurabani warang oga tariko waran rangala vi emiha ge koddawunu emme rangalaka ekama koddeveto masaka kurba den corona virus a guligen awmenge muli duniyage 120 mevane warbodu hinur kama asa bifa dande walegga awmen ailaga fudun terikan hunna faraattakun ailaga ehemmi hunna ehi terumaki kya mahum kavet ade komekas islam deenuga warboda baralwa febwe dr fakura fadami dati halu gole mi hunna for kodinu dedda මිෆද දඬි වලක් ගාල්ගුමන හැම යකීනුම් වෙස් පුරවෙන එම්මෙ පොඩ එකමකි දති හාල් ගෝලේ මිහුන්නන් හෙවෆෝර් කොදිනු ඒ එකමක සවබුම් සවාබා ධර්ම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබ මිමර කරබා දැන් කොම්මේකස් මිෆද දඬි වලක් ගා මි
fasa libeni gina magutakke mi wone warboda bandu e ehem wema bisnal jena gutaa ki komme mi hekos anem mi hek baur fasa takin nu devidan ekamako fasa tahoge badulga dofor koddinu gotun horewen kurewen lakka baur kan tetto fasa ge badulga misalaka bunana mahama timanna geega misalaka mihuri ituru efa nuwata fudemin waran hore hem egen bay devidan anem mi ha dati hal gole mi ha nuwata timanna ge geega hando mihuri ituru efa hem maduwegen ule mi ha devidan nuwata timanna atuga demves echen ituru efa nuwata gine fure hem migota fasa ge badulga algomenna for ko devena baawar kantan unna nuni mi hek misalaka mi kuli dekkena gote netige mi hek ena magumati mi wani misal kunata ena nikunna mi jene එනුවත් එෆද දඬිවලක් ගොස් අල්ගොන්මෙන් නම් අල්ගොන්මෙන් ගේග ජාග හුරිකම් ගවානම එෆද මීහෝ ගෙනස් අල්ගොන්මෙන් නම් එෆද මීහක බෙහෙට්ටි දන එහ මි දෝෆෝර කොද්දිනම් ගොතන් අල්ගොන්මෙන් නම් මිෆද දඬිවලක පුර විදාන වරම් මුහිම්මකම කුරින් වෙස් මිෂාරා කරන ෆදා ලාරි එම්මෙන් අතුග නුහුරි දාන එකම කුලාරි ක බදල් ගවස් අල්ගොන්මන කොද්ද වෙන බාර හේවකන්ත තහුන අල්ගොන්මෙන් ගේ මුදා අල්ගොන්මෙන් දෙවිදාන ෂයා කුර විදාන හැම්මි පන්තත කුරීමේ ඉරාද කරව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගේ සවාබා ධර්ම ඉබදෙවන එහ එගොඩානාන ෆදාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා हेवकमे कुरीमे इत गुणेकं एब मतिवे दरज कुरब माने के इत गुणें एब इदुर कोद्दे मिफद दंडे वळग अदि वाक्य खास गोतेग्ग मिफद मी हालुगे जेफवा वगुतेग्ग उंदगु कुरुमुगे बदलग फसीहतके कोद्दिनि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीहक वरग्गिन गुण सवाबा धर्म मेक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देबान आदम दाति उंदगुलु गवाहक देक्के बिंगेतो मी अलगोन men handana kednama hingawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ekalefan ga ashabe kaduna kiga Makkah du koroba Madina hijra badagan be hadisa komme kas Madina Makkah du koroba Madina hijra badagan be ro ebe flunga amilla watun du koroba home badagan wani ehen rashaka badagan waruga ebe flunga tuga ebbes modalen ebbes echen wen hunna hama mulin aro tana kon emihun a diriulo be fasham mijeheni ehemima e wagutuga Madina ga tibbevi ansariya bekalum e dekke ve riveti namuna ei algon miedu hama hadana genna bara muhim kame ke algon danwani ngeto e bekalum kina to kanta korebi purtama kamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kanta korebi gotaki muhajiruna ansaruna meduga akhkurebi e akhkurebu muga sabum e akhkurebi ma kala ansariya bekalum muhajiruna deterega waran oga tariko waran rangala e bekalum koddewunu emme rangalaka kanta koddebi misarakan e bekarunge de viafariye ekkama baninama etarun e viafariye e muhajir be kala devani e bekarunge de ge hurikama baninama egge muhajirunna khasa korabani de abikamarun tibejje kam baninama muhajirun gatuka vidalwani mitanum beenum mihak bonashe erati banna e mihak wariko fa iddahama tiba kawer korabash komme kas midarajan e bekarun e muhajirunna de terega oga terekom ihsan tereko kanta korabi ege natija ekabbi Allah subhanahu wa ta'ala kirat Qur'anuga ebe karun e korebbi kanta taka deterega madahaga bas wahi koraba fone lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ebe karunge gedarunna ebe karunga mudata atulah beru kolle faqirunna deterega hijra korabi be karuna deterega yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun matibari darubayan edigen emihunna deterega e hokanta kodden mihun koddi mihunna e mihunna ki wayansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun emihun Allah sha Allah wa rasula ya nasru dinum gasabu Allah wa hikrabani ulaika humus sadiqun emihunna ki e teduri bi mihunna timam menna ki imamagen Allah an imamagen Allah wa rasula sallallahu alaihi wasallam an imamagen bune e bas bonefa e bahuga teduri bi mi honne e mi honne ki ege mane ki dati undaku hale bayaku mi honne jahunu wagutuga e mi honna de terega hiyoko kanta koddebi algon men islam din angawa foni mi haka dati undaku kam dimawejje kam wani nama e mi haka hiyoko kanta for koddiru mashe ehem bejja algon men ki muslimun kabuga abu buna haluga algon men ekan islam dinuga angawa fawa gota mi dati halugu jihifawa mi honna hiyoko kanta nukoddebe kama badinama ege mane ke algon men adi emme furihama ka nune algon men duru kolon timam men mitibi imam begenne punikama ga binamas e kanta kureveniki ehennas Allah ekkala ansariye be karun e kanta kurebi rangalu kan ham korabam bayan korabam Allah han korabam ulaika humus sadiqun
එමිහොන්නකි තෙදුවරි වීම හොන්න තිමම් මෙම්මිතිබි ඉමාම් වෙගන්නේ බොන එකමුග තෙදුවරි වීම හොන්නේ එබේ කරුන්නකි එහෙබීම වරම් මතිවරි දරජෙන් අල්ලාහුගේ හදරතුන් එබේ කරුන්න දිබිගෙන් මිදනි මෙවන අදෆා කොල්ලන කලමි දති මුදගු වගෝතෝගේ එක්කල එහිතරිකම් ෆෝරු කොද්දේ මිතිබේ මිහුන්නකි එක්කල එනාගේ එක්වරි එනාගේ රහමත්තෙරි එහෙම වීම එක්කල රංගලෝගේ වගෝතෝගේ අලගොන් මෙන් එකන් එබජේ හඳානුගේ බහට්ටන් එහෙම වීම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙවවා ෆව ඉර්ෂාතන් අලගොන් මෙන් හඳාන ගෙන්නන් ජෙනේ එකලේක් ෆාන් මෙති අංගවාෆ අල් මුස්ලිම අඛුල් මුස්ලිම එම් මුස්ලිම කි අනේ මුස්ලිමගේ අඛක ඒක මේ බලි මඩුකොන් නාන්න නේරුගේ මෙති අංගවාෆ අල් මුස්ලිම අඛුල් මුස්ලිම එම් මුස්ලිම කි අනේ මුස්ලිමගේ අඛක අල් මුස්ලිමු මන් සලිමල් මුස්ලිමූන මින් ලිසානිහි ව දිෆුරිහා මුස්ලිම කි එනාගේ දුලා අතුගේ නුබාකමු එහෙනිහෙම් මුස්ලිමුන් සලාම වෙගෙන් වාමී හයි එහෙන් හදිස් බස් ෆල්ගේ එකලේක් ෆාන් මෙ අංගවන එනාගේ මුස්ලිම මඛායන දෙරෙන්න කුරානේ අනියන් නුදේනේ නිකමෙච්චෙන්න කුරානේ de mihen gos baawro kandit mi huriha hadis bas fulte ge natija mi annani mi fada dandi wala kurimat wegen daru eru algon men mi bali madukam nonneru algon men en amal kurime ekkal bali madukam ge wagotoge ekkala enage ekweri mituru enage akha hunnan enan ehitirkam for ko ehema islam din ge huriha kamebes mi innani ekkan anekkama gulifa mi algon men ekkala hadisan amal kurima ඒනාගේ අඛායන් ඒනාගේ කුවරිය රංගලකො මෑක්කොන් හිතීම එක්කල මිදෙර නිකමෙත්කන් දිබේ වගුත් කම ඒ කුවරිය හුන්නාන් එහිතිරකම් ෆෝරක එහ මේ ගෙම සල්ගොමන්න මේ එගිගෙන් මිදනක ඉස්ලාම් දියන්ගේ ෆූරිහමකන් මේ ඕගාතිරකම් ඔය මින්වර් මේ රංගලන් හුන්න වගුතෝගස් අදි දති හාලුග වලමුන්ද වගුතෝගස් මේ හුන්න ගුළුන් අරමුන්න මේ හාමවල මිදන අදි අලගොන් ෆාහකොල්ලම් බෙනුන්ගතෝ mifada dati undagu wagutek Allah subhanahu wa ta'ala algol menna kurimat koraba wani hagigatuga algol menna mi fursatuge beenum hifuma debba fa fursatem ehmen ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani ajaban li amri almu'min mu'minuge kandata ki ajab ka ka inna amrahu kulluhu khair enage huriha kama bes rangale ufawari kabelli bonus rangalo hitama wari kabelli bonus rangalo algon menna mewani hitama veri baguttake dimaye fa algon menna moli duniye bes mewani warabbalu hitama dimaye ekama ko hagigatuga algon menge dibehi bahuga harbahuga buna bahingi veheta fenna gash algon menna mi duwasor mi dati undagu mista kunna kurmati wege mewle duwasor mi hagigatuga algon menna algon menge heo amal tahuga fata gina kondu mattaka heo amal gina kurma hamal ranuga fursat ek algon dannawani ei sabaki mi dati undagu wagutuga mihunna de terega heyoko kanta koddi mihunnan ihsan terive kanta kofi kama banina ma yaqinu mas Allah subhanahu wa ta'ala ege badal e mihaka debban ehem vegan ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba fe ta'arraf ala Allah fi ar-rakha ya'rifka fi as-sakha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam tibaya tanawas kan dibigen ba wagutuga Allah gamatin hadan qurashe erun tibaya dati undagu wagut je haluga Allah tibaya ballwa wadige mala miyadu algon menga akhum e dati undagu haluga ule tan algon menna fenna hinduga adi algonuge mali tanawas karne kamuga komme hen ei mi mudalum pura hedeka bakashanu jehne emi ka de terega hiyo bahe bonali kamuga bina mes emi ka de terega rangala kame koddin kamuga wen emi ka kuladana vi gotakun komme gotakun names hiyo amale for koddive to balambi erum Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi algon menna dibigendana adi algon menna dati undagu halajje duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ekankam salama bumattakaves magu tanavas koddeban den covid agulge algon men terega mi emme bodu dacche kurimatiwa ebbe gotuga mi faha kurumani kuyye dirule farat konde me agona programs kum sorka waha dakka divije me bay farat ko hoda amdani ge hama bodu bay mi heda kurane kuyye den alona ma hitangarane mi wagutu mi kuli dakka farat ka kuli me kuyye divati farat ko agu saka kuda kollum ga sabun ebe funnan e kurabeni kiha bodu e kametto ane farata dete kiha darume sabul we or kametto e kurabeni at shakanne miha ko halu ga jehijja halatu ga ngato miha ga dati undagul dimaw ja halatu ga enayan e hitere kan difi kama banina ma ega mane ki e ebes halaga enaya gelligenda chednu ega badalu ga Allah subhanahu wa ta'ala enan ega badal debban ehmegen ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani ma naqasa malun min sadaqa sadaqata kurumuga sababukum enaga mudalun ebbesechen unyannuwe ehma e unyannuwe onna bahuga mane ki enaya kan
ena faharega hisaba kurtakon enage mudarun komesette uniwedingen dia kamuga fennan ho ikamuga winus ege badaluga Allah subhanahu wa ta'ala enage mudaluga baraka labba adi ege iturun qiyamah duwahuga enage mudalakon enage dariyakon bes kamakon ena koffawa hiyo amalakum menuwi eduwahun ena ya fada nukura duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala ena ege badal qiyamah duwahun debban ehbiba miwagutuga ingeto miwagutuga ha misaraka kuje debahati be faratakum ebe flunna hama kodde vidana ehi tarikaben ngai misaraka kudige kommes mimbare kandale dinu ei kommen kudi ekko kandale nudin kam gawen sei e faratuga benun take unnan bay faharang ebe flunga dirolo mes bina korba hunnani adi kuriya kankan rawa funnani wes ebe flungas elibe lahariya ka ballawage ehme ekko kandale dinu faharaga undagu kam kam ehen namwes ek anen akhayan e dimawe fawa dati undagu wagutuga enayan ekamuga baveri bumuga gotum hama kommes mimbara kanal dinun e hama bara rangal kama shakken ege badaluga Allah subhanahu wa ta'ala enayan ege badal debana kami e bes ekama de terega shakke koran jena kami ad mega amarun isnan jena guta ki mega hama kan koi ekan no alumna kendeni ki detta misal ka koli nu kendeni ege balga margon manna ekkala me current bill dakkala vidan phone bill dakkala vidan nuni ekkala algon manna ekkala dakkan inna mahuga dakkan inna koli ane mah laskolle vidan mifada baavar maguta ekala hewkame kuram beenum wa mi ha war baavar maguta emme goten no menuni ha war baar maguta war fasihe gotteke mena mi komme kame kurikam gaves Allah iradu karwa mi heka hew jaza devwana adi hama ehme mifada dandi walegga hama gina faasa hunna beefulaku not faraataku edati haal gole faraatakan hama fahum dakka gota hama lone vesnota mi de faasa ves sama devidane mihunani hama waragina goggotun e hitirikam for koddevene magutan adek am ko government me muda vikka faraatakum by far mi dimawa gotaki mudal maduima mudal agu macce dagun awdimawa mifada halettawga mudaluge agu boduko vikkum ei kiha warage kamatto ad hagigatu ingeto ei akhlaqi goto beswara dashu darja kamen egota mihun dati undagu kan ihsas kora bagotuga erag amilla faada ekamuga dangam masake koro algon man handan koran jehene algon menge iman kan furihama wegere nodane algon menge amilla nafsan ede edun algon menge anen akhuna de teregas eduma dande la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tibami koren bas miha ko emiha ge iman kan furihama wi kamuga nuwaniye ena ga amilla nafsan ede edun ena ga anen akhayde teregas eduma dande misala ka bifar veriya wisdom vi miyadu tibanna mi echi ganna huri mi haye timanna kare ganna yanna customer e miyadu tibanna e mi hege kare echi ganna dang mi haye timanna warabboda benu jehifa in echi era miyadu timanna echi ge benu jehifa huri kan ena en igetiwe ega agubodu kofa vikkan ehem vejja timanna ge hitan ewagutu annane nuruhun tarikan timanna yan ewagutu annane nutanawaskan ekan himmacca genes tibannaage gaatan echi gannan anna mi hawas haba e mi hawas hama ihsasta qur'an kan ekan dannan jehena danagen e mi haya detrege ihsan tel ko kanta kurmugo gotun e agubodu nukon e onna rangalu agegga mi eche bikku anaka biga sabu ingeto era yan mi hama ekari duniyega faadata ke bani kinu ega badugo Allah subhanahu wa ta'ala ena debba eche yani ma bodo eche algon men ei kihawar geche kan nengunu kamuga winas yaqin was Allah era dulen nukurban ena hewjasa nudeba Allah era dulen nukurban esabaki ena ga akhayan ehiteru ngo gotum ena gen ekan adi agu bolkolla bikala gam faada lagam benu fo kamuga winamas ena ga akhayan ekan muhifete kan ena ya qabul kurbe tive ena ga akhayar taka akhayan hew kama kodiru ngo gotum egota kanta kodini tive Allah subhanahu wa ta'ala ena ega badal debana kam ebis takten kam no yaqin kam inshallah ayden covid nawara gulige mi soda miyanna hinir kom government na mi warad dati war undugu kandattaga eba kurimato ngam egotun bay mozifunge wazifa gelluma adi nope dinuma mikahada waragina kankan hingam ngabade mi fada daniwalegga ekahada kankan mi kurumaki ekonkahada kamikatu dekada ade kurumse ishara korona fada mi fada dandiwalegga algon men hagigatu ge emiyeku atuga hifa algon men hitirkam for koddenjen ekam ko miga alon hama dekolabes jehene kanne mi waha dakkar kommesara ko visna faharegga
mi huredan ma misalaka wifaru kuramun da bayako misalaka emihun neti e huriha muwazzafun tak genguleve mi baaki me dostu ehem wima mihun naga decision naga fa nekamuko miga onnan e ihsan tirikan komme kamekges for kur misalaka emiha wagutun khanda waki kollum avvurham enen hedene fasiha gottaken huredan ehem miga almen ha mi bunah mi ihsan tirikan iskurun ebije komme wazifaen wahi kurikam goves wazifa dinas lari algon men darani mihaka dif e ambura dakkar kus mi huriha kamekges algon men oje ihsan tirikan iskurun kurim sheikh fa kore fada mi fada dandi wale hage gatu algon men mi hama emi hegge atu ge hifa algon men nagahatten je wagut kolme mi wagut kol algon men hifa hatta kam go wana me iradu kurbe hama paragena sawaba dharma dibigenta den mi by far mi kankan mi dimawa gotaki nikameti mi ha nikameti wagutu tawga by faratan ega najais faida nagatam we sagumen ebe fene egotun misalaka e furassar kuruma dati kuruma jinsi furassar kuruma jinsi gona kuruma mikah kankan sagumen tereke ba kurumatu ngode ebe ek fada dati hale gwa mi ha ek fada kankan kuruma ki e konga halkamet ad ebe saraga mi enga nikamati kamatta kavias ena deterega nikamati gotaka kanta kogen nuwana egotan mihon adeterega nikamati ko kanta kurumaki e bara bodu nube kinatto engeni madama algonu hunnani ena huri halagon nunkame ena hunnani algonu bore mati daraje nunkame kinatto engeni algonu men kaagatto engeni duniyage halat badalwegen dane gote ehema mi anaka ai hama algonu men kal insana ka bitiwe enages haggutaken enages ihsastaken enages shuurutaken hunnanakan enages aira waakan timanna emihaka deterega nobako kanta kurima enos derwanakan enaga aida bes nikamatikan diberakan adi e nuvitakan enaga baduduwas libitana kamen ekamaki hit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ittaqi da'watal mazlum aniya libe mihage baduduwan tiba rakkatir washe fa innahu laysa bainahu wa bain allah hijab e aniya libe mihage baduduwa allah demiduga ebbes hurahen nete ehem bima timayan adi bare dibifawi kabuga binames aneka edeterega nikamati kolla gota aneka edeterega emihaki ebbes mihen nungota ihsas korwe gota kanta kokere nuwan timaya mi bar devvi allah subhanahu wa taala ei tiba imtihan korwe gotu mi bar devvi ma tima mi baru beenun kurani allah ruhi wadigamba gotatto nuwata enun gotakatto bellewu pattaka allah ruhiudigem bagotuga algon mi baruge berum hifafi kama baninama miyevvoren gina baratan algona debba adi gina ni'matan allah ta'ala waskot debba ekabun nubagotuga mi benum hifa kama baninama allah subhanahu wa ta'ala ege badalu hippawala ege badaluge eren ekamuga iqab dakkawala duniyamati gawas akhiratu gawas ehemima ekan dannan je abada kutiba mi pawaruga mi baruga nuhunnanaka madamawas nikamati wegen dan jihidanaka ehembi jiya haqqa insafa adula mihuna deterega kantakko fa ikkaba baninama anikay bes madama tima nikamati wa halu gabes nonnan bunwe katibanna mina baru hori dosor tibanna deterega war nikamati ko kantakko fa hori meke ehnos ebihas bunani mina baru hori rugabes waran hamaya waran insafa kantatta kormunga mihke ehbima ekkara mihum bes ena deterega dekeni rangala adi era nikamati wa duhu gabes ena didi ulam mes aseha kamaka begenda ada un program nimada bagut ismi mari jifa fahbe gotum fikato alfabe gotu garon bulalangati mifada hadsa notifta dosare garon men hama ekakon ka weaver kon hitir kon for ko desh ihsan tirkan algon men iskurashe erun allah subhanahu wa taala algon men bikura amal to ga algon men ge mudaluga allah subhanahu wa taala barkalaban dr yasi chetur kolme ad algon men hama handan ko demote algon ga amil ladam sadi algon ge lobete akhunna uqtuna bes mi allah subhanahu wa taala algon men imtihan korba bagotekkan mi imtihanun algon men faswa masake koran jehenakan mi imtihanun algon men fas wejjikama barinama algon men miyevore mati darajata ka devenakan allah subhanahu wa taala algon men imtihan korabane hagigatuga algon men daraja matweri korba mataka miyevore ni'mat itur korba mataka ehbima mi dati undagu wagutuga wes dem sheikh ibrahim safa kore fadan mi hon emna de terega ihsan teriko oga teriko bi emna galaka kanta ko deveshtu to balashe allah subhanahu wa taala algon men amal tajallen wen korbana insha allah taala adi ihsan terikama behegotu algon med mi wahda ka de performance program wadan de modum tor brush kore ngato adawon me comment ko hendono 11 12 mi geneste program ki amre tum hetur ko matka tayar ko geneste program
ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾವಿ ಸವಮ್ಮೆ ಮಿ ವಾಹದಕ್ಕಾಲಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ತಿರಿಕಮ ಬೇಹಕೊತು ಅವನು ಉಮೀದ್ ಕುರನಿ ತಿಬೇಫೋನ್ ನ ಬೇಣು ವಾಣೆ ವಾರ ಗಿನ ಗುಣ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ವಸ್ವಾ ವಾಣಕಮ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಾದಮಾಯ ಸಮಾವಮ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲಂ ಉಮೀದುಗ ವಕವೆಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲಿವೆತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು